ये सब ज्वेलरी ट्राई। तो येलो लाइट रानी फिगर्स आगो बाई बॉडी भी हाँ बस ज्वेलरी ट्राई। हाय तो मैं बहन हाय तो बोली ये सब ज्वेलरी मामा रे चूड़ी ଶୁଣେ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ନା ତାକୁ ବାହାରେ ପିନ୍ଧେ ଚୁଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିବନି। ଏଇଟା ସାନ ସାନ ଅଛି ସେଟା ଭିତରେ ପଶିବନି। तो येलो लाइट वार्म लाइट भी दरकार है। हम क्रिकेट का ब्लॉग करते हैं। हाँ मैं देखिली तोर क्रिकेट ब्लॉग बढ़िया थिला। कौन करेगा मामा जी? ऐसा यशुबाई देखते ना छाबा यशुबाई पूरा भाई यशुबाई ना शिवगामी देवी काशी भाई बाप रे रंग बिरंगा सतरंग ये तोड़को कटवाती भितराड बाहेर राणी फिगर्स असंच ना ते पूरा एमती पिंधे सतत राणी माने एतिक ओजन जो पिंधे कि पिंधु थे भाई ना से कैरी भी करि पाइबार अछि ना एतिकी मामा वैसले कम जॉइन माय ब्लॉग आसा मम्मी केमती देखाउची तू समय को आमे तो कब खाइछु खूब आई दुष्टी फिर बहन आगो बाई चलो बढ़िया देखा जाउछु कला टीका लगे लेगी तते हां लगो उठे कला टीका हां मते कहले टिके कला टीका लगे ब्लाउज तो सब मैचिंग है लगी हां आंटी रोकी थी आंटी तो सब और कितने दिन रो इच्छा पूरा हला कैमरा को मिलना कैमरा रेडी कर समर ओटे कोन भी लग रहा वीडियो रे ଏବେ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଭିଡିଓ ଆଇଜ ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଦବ ସାଇଡ ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଦବ हाँ 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 ତାପରେ ସାଇଡ ଲୁକ୍ ଟର୍ନ हो ଟିକେ बॉडी भी हाँ बस देन इयरिंग को साइज करला परा नहीं पेन थी
मतलब बहुत अच्छा है। आजिकल किए भଳି लाइट भी होती है, जैसे लाइट को डला देगा। देखो देखिए स्लाइटली Actually, ये सारी ଏଇଟା ଚେୟାରଟା ହଟେଇ ଦେବି କି? ନା ନା एक और देखिए हाँ ठीक है ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଆମ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର आंटी हाय हाय कह दियो ठीक है ହାଇ ପକେଇବି ନା हाँ आगे आगे जमते भी ठीक जमते भी ठीक। चश्मा इनको भर लगे कांता बा पिंगो सिंबो अच्छा पिंको सी पे पिला सांदा पिला हाय हो नगरा 1 2 3 गो पेमेंट डन टाइम लगेगा। रेडी ସମସ୍ତଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଖତମ। समझ कर देते हैं पैकअप एड़ा अगर हमरा टीम फिलहाल एट द एंड हां रेडी अपन ना छुट्टी कर एडिट व्यू ତତେ କହୁଛନ୍ତି हां स्टार्ट कर डन समझ करो डन केमती कहते पिकअप तो बिहाइंड द सीन रे प्रमोद थिला ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି ଟାଇମ୍ ଦବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆହୁରି ବି ଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ଟି-शर्ट पहना दूंगी ଆଦର୍ଶ ଭାଇ ବି ଏତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଇଁ ସକାଳୁ ଏତେ ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଏତେ ଆଣ୍ଟି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଟିକେ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଲୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା କରିକି ତୋର ଯୋଉ ଖ୍ୱାଇଶ ଥିଲା କି ମତେ କେତେ ଦିନଠୁ କରିବାର ଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ଟା ଏ ସବୁ ଆଜି ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ତୋର ମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବି ବଢିଆ ଅଛି ମେକଅପ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଇ ନା ଆଜି ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେ ହେକ୍ଟିକ୍ ଡେ ହଁ actually। ତ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ହଉ ବାଏ ତୁ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଦେଖିଲେ ତା ହସ ଦେଖିଲେ ସ୍ମାଇଲିଂ ସବୁ ଜାଣିବେ ନଥଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଥଟା ହଁ ନଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଶାଢୀ କି ବାଇ ବି କହିଲେ କୋଉ ବାଇ? ନୂଆ ନା ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ନା ନା ଅଲଗା ଭାଇ ଆଣ୍ଟି କଣ କହୁଥିଲା ଆଣ୍ଟି ବାଇ ହେଇଗଲା ଆଜିର ପ୍ୟାକଅପ୍ ଚलो ଏଥର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦିଅ
ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ନା ନା ସେ ଲାଇଟ୍ ମିରର ଲାଇଟ୍ Done. Bye. अंडो मेडिकल कॉलेज छुआ जाक आसନ୍ତି आ सप्तरे जल्दी ହେଇଥାନ୍ତା कौन से जा ମାନେ ରେଡି ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ଲାପ ରେ ଆଉଟ ମାନେ ओहो Remove. तापर क्लीन नहीं दो କ୍ଲିନ୍ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ अच्छा क्लीन पर आ गोटे फोटो उठाएर अछि ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ସେ ଦେଖେଇଦେବି सेटा आगु काढी दियो से ऊपर ये का काढिले आ कोन कहते जरा नहीं ଗୋଟେ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନଥ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି କାଟିଦେଲେ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଟା ବି वेस्टर्न ହେଇଗଲେ वेस्टर्न ଏଟା ବି वेस्टर्न ହେଇଗଲେ वेस्टर्न ଏଟା ଆଇଥି एबे कोन करू अंडो अंडो कोन आ काहे आ गोटे चेंज आ ताले ନାଇଁ ନାଇଁ हाय गाइस तो ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିଆର ଆସିଛି ଏଟା ବି ଅନବକ୍ସ କରିଦେବା ଏଟା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସ କରିବା ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନବକ୍ସ କରୁଛି ହିଁ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ମୋର ରିଚୁଆଲଟା ପୁରା କରିଦିଏ ତ ଲେଟ୍ସ ଅନବକ୍ସ ଦିସ୍ ଲେଟ୍ସ ସି ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହବ ତ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଏମିତି ତ ଆସିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଛି ଲେଟ୍ସ ସି ନା ଏଇଟା ଆସିଛି ଅରାରୁ ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର फ्लोरल वाला ଆଉ ଆସିଛି ମିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏୟାର ଏଇଟା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଛି ଗାଇସ୍ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ସିକ୍ରେଟର ଆସିଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ଓ ୱାଓ ଏଇଟା ଆଜି ଆସିଛି ସିକ୍ରେଟର ପରଫ୍ୟୁମ୍ आर फ्रेग्रेंस बहुत बड़ा है लाइक ओपन करू करू ही बहुत बड़ा फ्रेग्रेंस वाओ गाइस तो एटा आस्थिला पीआर रे नाउ लेट्स एंड माय दिस व्लॉग बाय गाइस